This crime is something which is beyond imagination of any human being. This crime does not have place in the our society or even in jail. So amendment needs to be done in Indian Penal Code by the Parliament to see that such type of crimes, a fast track court should be set up within a period of 4 months. The justice should come, or 4 or 5 months, maximum time should be given is 5 months. And public hanging, which was there before the British rule also in some places in India or international, public hanging should come in place. We have amended laws so many times. We have said that such type of rare to rare cases of rape and murder will be capital punishment, that is hanging. But till today nothing has been done. You tell me, from the date the amendment has taken place, how many hangings have taken place in India? Nothing is being done. सोनसड्यार जे कितें जाता ताका नगरपालिका जबाबदार म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल लोबोचो आरोप. एका उजो लागत जाल्यार जबाबदार कोण? आनी एक्झॅक्टली 10 दिसांनी उजो लागलो. तुम्ही पहिले सांगलेले. आमी सांगलेलें कित्याक ही ड्युटी तेंची बेल आउट करपाची. आमी तेंकां एक फॅसिलिटी दिल्ली आहा की तुमी पयशे पासून मोडपाची गरज ना, तरी हेंकां पडोंक ना. एक्चुअली हायकोर्टान तेंकां काल सोडल्या आनी हायकोर्टान कांय न्हू म्हणल्यार हेंकां एटलीस्ट 6 months टेम्पररी सस्पेंड करूंक जाय आसलें आनी तिका एडमिनिस्ट्रेटर हाडूंक जाय एंड सेंड एटलीस्ट 2 trucks ऑन डेली बेसीस. तेंचो विकाक 2 ट्रक जाता हो एक. दॅट मिन्स द वर्कर्स ऑन द सोसडो प्लांट टू बेल द ड्राय वेस्ट दे आर नॉट डुईंग. पागार घेता बेश्टे. आनी हेका रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय कंप्लीट म्युनिसिपल कावन्सिलर्स अलॉंग विथ द चेअरपर्सन एंड द CO. रिस्पॉन्सिबल तेणी आसकूच जाय न्हू. ते रिस्पॉन्सिबल ना म्हणून येदो व्हडलो उजो लागलो काल, एकलो मनीस मरपाचो, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कोण मरत जाल्यार? प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.